majina yote mazuri ni yako, ewe Jehova muumbaji wangu. Nikupe jina gani kwani ila la kheri ni upekee wangu. Umeniponya na kuitaje tananiwe murukendo nongenyinege mami sina shawara kudukuja musazi ngunini utambaye hafi arafe nisemuka pepechesi arafe nisemuka pepechesi arafe nisemuka pepechesi arafe. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Mwaramutse, mwiriwe, mumeze neza, jemeze neza. Nk'ibisanzwe ni protect turakingiwe, ndabakiriye ni muze tubane muri uyu mwanya wo guhimbaza no gutazira. Umutumire ni Iva, niwe turi kumwe hano, nta birebire muramaze kuba mumuzi, ahubwo Iva. Mwaramutse nawe. Mahoro ndashima uwera. Mumeze neza. Yego. Tugiye guhimbaza no gutazira. Benshi barabonye video twakoranye hano barafashwa. Ubu ho riteguye ko bagiye kufashwa gusumbuka bafashijwe ubwa mbere. Nibaza ko Imana iri bubikore cyane gose. Amen. Twebwe byose dushira imbere Imana. Twagiye rero guhimbaza Imana. Kuri no munsi turakwakire nawe rero vyonda kuri subscribe wamubona ibiganiro bica hano. Kandi nawe uri rya mbere cyo uyandikisha. Mugo vyonda kuri sabone. Niko babimeze. Sawa. Utujana iyo mwijuru ati nimuze bana banje maze duhanagure amarira twaririye muri isi hariye kizagera mwami Yesu agarutse utujana iyo mwijuru ati nimuze bana banje maze duhanagure amarira twaririye muri isi nishimiye nzakubona Yesu ubusaba kunjana ubuzaba ugeze ku
unanitosha Yesu, acha niseme kwako, nimepata vyote ninavyo nitaji maishani, unanitosha Yesu, acha niseme kwako, nimepata vyote ninavyo
unanitosha Yesu. Acha niseme kwako, nimepata vyote ninavyo nitaji maishani. Unanitosha Yesu. Sifa kwako niko salama. Walo, moyo wangu msifu Mungu yo. Shangilieni uko salama. Ingawa maneno yangu sio mengi, sifa kwako niko salama. Moyo wangu msifu Mungu yo. Shangilieni uko salama. Ingawa maneno yangu sio mengi, sifa kwako niko salama. Moyo wangu msifu Mungu yo. Shangilieni uko salama. Moyo wangu msifu Mungu yo. Shangilieni uko salama. Moyo wangu msifu Mungu yo.
wangu. Nikupe jina gani kwani ila la heri ni upekee wangu. Majina yote mazuri ni yako, ewe Jehova muumbaji wangu. Nikupe jina gani kwani ila la heri ni upekee wangu. Umeniponya na kuitaje Jehova Rafa, Mungu mponyaji wangu. Umeniokoa na kuita Mwokozi, Bwana Mungu wa wokovu wangu. Umenipigania na kuitaje Jehova nisibende na ya ushindi wangu. Usifiwe Yesu, usifiwe ewe Bwana, Muumba wangu na nuru yangu. Wema wako wanijaza moyo. Wewe ndiye mchungaji wangu, tena kiongozi wa maisha yangu. Wanitazama kama mboni na jicho lako. Usifiwe ewe Bwana, Muumba wangu na nuru yangu. Wema wako wanijaza moyo. Wewe ndiye mchungaji wangu, tena kiongozi wa maisha yangu. Wanitazama kama mboni na jicho lako. Umenifanya kuwa kielelezo cha walio wahanikiwa. Zaidi ya yote ukanifanya kuwa barakani, nami nibariki. Nimekupata na nikaitika wewe tena nia yote. Umenifanya kuwa kielelezo cha walio wahanikiwa. Zaidi ya yote ukanifanya kuwa barakani, nami nibariki. Nimekupata nikaitika wewe tena nia yote. Usifiwe Yesu, we usifiwe ewe Bwana, Muumba wangu na nuru yangu. Wema wako wanijaza moyo. Wewe ndiye mchungaji wangu, tena kiongozi wa maisha yangu. Wanitazama kama mboni na jicho lako. Usifiwe ewe Bwana, Muumba wangu na nuru yangu. Wema wako wanijaza moyo. Wewe ndiye mchungaji wangu, tena kiongozi wa maisha yangu. Wanitazama kama mboni na jicho lako. Yes, arakora
umugisha ongera umugisha uhindura umugisha uzabireba zaguha umugisha ongera umugisha uhindura umugisha uzabireba umukozi umuhanga Yesu arakora nuko ngo Yesu arakora nukuri kandi arakora. Nino ndirimbo duce dusozera ko no mwanya wahariwe guhimbaza no gutazira uyu munsi. Mutumire wacu yari Iva, tugushimire cyane. Murakoze cyane. Yego, nizere ko uvuba uzogaruka kugira ngo wongere guteramana natwe. Basanzwe babizi cyane gose. Inyuma ya kamera twari kumwe na Wizobi. Dushimire mwebwe mwese twari kumwe muri kano kanya, tubibutse yuko ibiganiro byacu bikibandanya mu rushirizo kugumana natwe. Turabikibanuye rero tubipfuriza kugira ibihe byiza, amagara meza aho muherereye mwese. Bye bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.